umugisha n'Imana. Mfite umudamu umwe n'abana batandatu. Uwa karindwi niwe pendeza, ijuru ryaraturushije amaboko, twese riramutwara. Niryo rya mbere riraturusha amaboko, ariko ijuru nago wayisaba iyo uturi umugabo kuvuga ngo ijuru rinkuraho pendeza maua yote Anayafika na ndege yote wanapokea pokea chakula chao pasipo shaka. Niwe wari umaze gutsimbura madame wa mbere kuko yari yaragiye 2009. Turi muri Kampala muri kashambure kamwe, rido hano, twebwe hano n'abana baba pendeza ariko batoya. Narambye amaguru sindasoma ijambo, sindababwira na topic, sinzi ukuntu byaje. Narambye gutya nabo bakarambye tukamaduhuza, ariko ndakimana itazigira. Ubu twarubatse amazu komera Imana mashi. Iyo umwe no gutembereye ubundi agatembereye tukahurira ku meza tuhaturya no, kandi abi wanje bose bagira apeti ndawutayigira. Hani Bujumbura twigeze kuja mu rugo ubunini bw'Imana, wewe tukarangara. Nubona bene wanyu nibashaka bavuke imutangano, wovuka mu buhonga cyangwa ijya nyene. Jana imetoweka, haleluya, anasitua hitaji zote ninazo, sijaiona nyingine siku na jana maua yote anayafika, ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shaka na ghala. Sitasumbuka kwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi sawa wewe, ingawa jificha, sitasumbuka kwa abemera ko ari Imana igibahaye guhumeka kanabahe n'imbaraga zo kugera hano. Hariho bamwe bari muri Rwakarete ndetse no mu nzu wanyu kwisi aho batuye uza amakuru kuko bamwe bafite faiblesse y'umubiri, abandi ibinini babimwoye ndibirake muri bizo. Kuba wewe ukira aha ngaha wabibashije, komera iyo Mana amashibisha. Maua yote anayafika na ndege wote wanapokea
n'abana babo n'inzego za pastorale mukora n'inzego z'itora. Uri abantu beza kumva gutumira ijuru n'amatara. Twaherukanaga kera nyamara noneho dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha hamwe n'itorero mwese mwemeye gutumira ijuru n'amatara. Imana ibaho umugisha. Maua yote anayafika wanapokea chakula chao pasipo shamba nagana. Ndashimira abashumba bari abaturutse matora atandukanye. Muri abantu bese ubundi kugira ngo abantu bakomere mu isi haba ibintu bine mvuge bibiri. Icya mbere no gukorera hamwe, icya kabiri no gutegunda amatwi ukamushigikira muco yavuze. Iteka ryose nubona ugutega amatwi uzatanga ituro uwereye kwa chairman, numara uzamuke muri komine utanga ituro, uza kugera mu rusengero utanga ituro, ariko mu rugo wasize wahateguye neza kugira ngo abana batazana urusaku. Maua yote anayafika wanapokea chakula chao pasipo shamba nagana. hari abantu baza baramya Imana baza bayirinda ibintu bitatu. Ni muheze Imana icubahiro. Ndio. Ikintu cyambere no kwirinda urusaku rwo mu rugo. Uzagira intambara zose ariko ndukagira intambara yo mu rugo. Kuvuga ngo uje gusororera abantu ariko iwawe mwari ibiharage ugashiraho renga ugasora abantu ibintu bijanye na zaji n'inyama, iwawe hariho problem. Habe n'Imana izikubwira kuko utahirana. Like warane yaravuze ngo kuramya neza ngo nibitekerezo byiza, kandi umuntu watekereje nibuza waguka. Umuntu watekereje neza nibuza utegera n'abandi amatwi. Ndamukirizo mwiceranye umubwire ngo karabashimira ndacari mubashimira. Maua yote anayafika wanapokea chakula chao pasipo shamba nagana. Munemerere dushimira abantu babiri. Munemerere dushimire government y'u Burundi ukwikorana bose wereye mu nzego zo hasi kugera hejuru. Kandi iyo wamenya agaciro k'igihugu ukamenya n'agaciro k'ubuyobozi uradandaza bigakunda. Ni muzamura. Ndio. Hari ubuyobozi bubiri. Ubwa mbere n'ubwo mu ijuru, ubwa kabiri n'ubwo mu isi. Bibiliya iravuga ngo iyo utabwemeye ntiwakwaguka. Dushimire government y'u Burundi twikomera amashi kutwemere. Ntabwo wayakomye, nabonye umukobwa umutakomye amashi. Impamvu wisiza amavuta n'Imana na government y'u Burundi. Wabjanga wabjemera ni principe yihamye. Umugabo witwa Dawudi yabwiye abari bamukikije arababwira ngo ingoma yanje ntiragera ariko mfite icyo Imana yamvuzeho. Ubwo Sawuli akiri ku ngoma tugomba kumuba. Munda mukiriza umubwire ngo wakoze kuco wakoze gukoma amashi Imana ikugirire neza. Yes. Abakabiri mufasha n'abantu nagiye ntekereza umuntu uza wicara akareka gukora ibikorwa cyangwa se akanabikora ariko agafata dataze amamega akagukurikirana amateraniro atangiye wayubwiriza yarangiza ukarinda usoza. Attention uwo muntu abatanze igishoro gikomeye. Mumfashe dukomera amashyi badukurikiranye bose kuko abatanze nitwa Matayo Ndamahizi Muhoza Bigera. Hanyuma nagira umugisha n'Imana. Mfite umudamu umwe n'abana batandatu.
karindwi niwe pendeza ijuru ryaraturushije amaboko twese riramutwara. Niryo rya mbere riraturusha amaboko, ariko ijuru naguhaye sariyuti uri umugabo kuvuga ngo ijuru rinkureho pendeza. Pendeza maua yote Yafika na ndege yote wanapokea pokea chakula chao pasipo shamba. Niwe wari umaze gutsimbura madame wa mbere kuko yari yaragiye 2009. Turi muri Kampala muri kashambure kamwe rido hano twebwe hano n'abana b'abapenzi bari batoya. Narambye amaguru sindasoma ijambo sindababwira na topic sinzi ukuntu byaje. Narambye gutya nabo bakarambye tukamaduhuza, ariko ndakimana itazigira. Ubu twarubatse amazu komera Imana amashyi. Iyo umwe no gutembereye ubundi agatembereye tukahurira ku meza tuhaturya no kandi abi wanje bose bagira apeti ndawutayigira. Hani Bujumbura twigeze kuja mu rugo rumwe dusanga umugabo n'umudamu wiwe bayaba bingingira umwana ibyo kurya. Iwanje ndaba verbe yo kwingingira abantu ibiri baje babirya neza bitonze tudatinze kuko ari umunsi wa mbere ndafungura password turasoma ibitabo bibiri gusa. Topic iri mu gahunda yo kuramya no guhimbaza Imana, naho niwo ruzingi. Dusoma ibitabo bibiri turaririmba Zaburi. Umuntu uzi gusoma neza aririmba Zaburi y'103 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri, iyo mirongo yombi. Hanyuma turaza gusubira mu byagezwe ibice 4 n'umurongo w'9. Mu Kinyarwanda ni ugutegeka kwa kabiri. Igitabo cy'igiswahili ni Kumbukumbu la Torati sura 4 na mlango wake wa 9. Umuntu w'umuhanga uzi gusoma neza adusomere, hanyuma mpite ndirimbo mo gake ninjire mu ijambo ni password. Hanyuma ndabizi ko ijuru kandi ryakugire neza. Ninde wahabonye kugira ngo haguruka soma. Mutima wanje himbaza Uwiteka Panda la kosila kati mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Ibi turimo byose bihimbaza. Mutima wanje himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Gutegeka kwa kabiri ibice 4 n'umurongo w'9. ibice 4 umurongo wa 9. Wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe. Wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe. Hano Bibiliya giswara yavuze ngo ujihazari sana. Ikinyarwanda yavuze ngo wirinde gusa, ariko igiswara ngo ujihazari sana. Kota we kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye je kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho. Umurongo w'9 kandi umurongo w'9 ugeze kwa 10. Ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe. Uje wibuka wa munsi wahamagariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yabwiraga ati teraniriza abantu bumvishe amagambo yanje kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi kandi bigishe n'abana babo. Amen. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana tokana na mama yake Mama Ana Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Huyo Mama Ana alipanda Shilo huyo Mama
mashino ili aombe Mungu ampe mtoto. kumwe n'umupasitori dukorana umurimo w'Imana Pastor Mume Bless aguruka mumushimire mukomere Imana amashi umugabo w'Imana ica bakunda mukiriza aho ngaho N'umugabo hari abantu bakorana n'abandi ariko ndibamenye kuko ari abakamaro kuri busa yeme muriteguye ijambo cyane muragiteguye Renzi. turamye Imana mu nzira nishi mvuge sitatu ijambo rya mbere turamye Imana twamenye garandere y'Imana ubunini bw'Imana nta kintu gito kibaho umunsi uzamenya ubunini bw'Imana uzayitekerezaho nurangiza ugire n'umugambi ku buzima bwawe ndasenga mu barundi n'abarundi kazi bari ngaha mutekereze ubunini bw'Imana hari umuririmbyi wavuze ngo byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana. mwese muri hano ntawe utafite ibihe yaciye muri ibyo bihe bifate ubishyire muri garandere y'Imana mu bunini bw'Imana utekereze ubunini bw'Imana uvuge ngo wamana wa munsi naranyereye mbanza umutwe hasi sinaja muri rwakarede wa munsi twari tugiye kuburara uratugoboka kuri limiteri kashi wa munsi twari twabuze amafaranga yo kwishura inzu twebwe tubita ngo ni barandi road banyiri inzu ngo bakumange gutya barahamagara kuri telefone mu kanya gatoya ijuru rirakugoboka abamaze kubibona ni muyikomera amashi byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana Byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana we. Byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana. Byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana. nimuzamure ibiganza vuga ngo haleluya. Umugabo watekereje ubunini bw'Imana n'abagabo benshi ni umugabo witwa Dawudi. Muvuge ngo Dawudi yatekereje ngo Imana ngo arangize bituma aririmba izaburi y'103 n'umurongo wa mbere. Ibyo yaratekereje ndavuga ibintu bibiri. Ikintu cya mbere yibutse kuko Imana yabagarutseho kandi yari yarabavuyeho. Na Mose yaravuze ngo Mana nutugarukira natwe avuga ayo magambo yaje kuvuga umugabo witwa Nehemiya ngo ayasenga isengesho mu gice cya mbere ngo waganire na Mose uravuga ngo niba kugarukira nawe uzabagarukira. Dawudi aravuga ngo umutima wanje himbaza uhoraho namwe mwese mwabindi mwese namwe mumfashe duhimbaza dukora iteraniro ryo guhimbaza Imana. Umunsi uzibagirwa kwibuka amateka ubunini bw'Imana aho yagukuye naho imaze kukugeza tuzabasha kuramya Imana. Nimuzamure ibiganza mukomere Imana amashimwe shigira. Haleluya. Ijambo rya kabiri rya Dawudi ngo yatekereje ukunda Imana ngo yamurinze intambara. Tugira intambara zitandatu zikomeye. Intambara ya mbere ni wowe wenyine bwite uwo mubiri wawe uko uri intambara kuko wasumeze ukuri intambara. Umugore ukuri intambara, umukobwa ukuri intambara, umuhungu uri ahangaha uko wenyine uzura kandi kugora n'abandi ngo bakugoye ngo banteje ibyago wowe wenyine uri intambara. Mwili wako ni vita. Mu mubiri niho havamo kwifuza
mubiri nimwava mu ishari Imana ya Isiraheli gufashije ukabona ubunini bw'Imana ntiwogira undi muntu ishari kuko wenyine uri igisubizo cyangwa se uri intambara. Umefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu simama imara. Isi turimo nayo nindi intambara vitakaje. Ikindi cya gatatu ni musamuri. Umugabo umwe yaravuze ngo abanyabwenge iyo babaye benshi ngo baza bayobya ibintu, ariko umuntu wese ku buzima bwiwe iyo yimenya akamenya n'igihe cye atekereza ku Mana akayira. Mbasize muri iki gikorwa mutekereze ku Mana, muraba ubunini bw'Imana. Nimurangiza kureba ubunini bw'Imana ndiba kwinginga kuririmba waramenye ubunini bw'Imana. Jewe kamatayo mu bibogobogo boninginga gute narambaye ipatari mu ibiraka birindwi. Imana ikamura mu bibogobogo ikampeza kuvuga ubutumwa ngahagara kuri aka gatuti kibi. Mureba gatuti kibi. Narangiza iwacu nta muntu ugira uruganda rw'indege, nta ugira uruganda rw'imodoka, n'urw'ikinga ntarwo tugira, n'urw'imbuhu ntarwo tugira, n'urw'amacoco ntarwo tugira, inanasi ntarwo tugira, amapuruni ntarwo tugira. Ariko Imana yo mu ijuru ikatugaburira tukagenda no mu bandi bakakura amatse bakakubwira ngo ndagize mwiriwe muzehe, ngo ndagize mwiriwe, ndagize mwiriwe. Oga ni ijambo rikomesha. Mbashizemo serumu bafate mutekereze ku bunini bw'Imana. Haleluya. Nije wa undi wahoraga imbere yawe wuzuye amarira ntarutse gushima. Samuriti haleluya. Nije wa undi wahoraga imbere yawe wuzuye amarira ntarutse gushima. yagutanga haleluya zitatu wamusubira mu kibanza cyo kwibuka ubunini bw'Imana. Ibyo Imana imaze kugukorera ntibagaza bakwinginga kuramya no guhimbaza. Uzuvuduka wenyine mu muvuduko wawe kandi taroraje uzakwandikira mu muvuduko akubwira ngo wagenjeje nabi. Nimusamure ibiganza. Haleluya haleluya. Ijambo rya kabiri Dawudi muko kureba grandeur y'Imana ngo yibuka ko isanduku ry'Uwiteka Imana data ryanyazwe n'abariya batipe muri rangize kunyagwa gutya. Dawudi ngo amenya amakuru kuko isanduku riharitana abantu. Dawudi mu mitekerereze yiwe ngo asa n'umuntu ugiye orsish yareba grandeur y'Imana akayibwaza. Iyo utaramije Imana uba wibwe. Kuramya warangiza ukicara kundeba ugataha utaramije uba wibwiza. Ndamukirisa mwene wanyu mwicaranye umubwire mu gisikinyejana cyo kwibwa umwanya usumenya kuramya Imana no kwihimbaza. Isanduku ry'Uwiteka ngo yewe nimusambure ibigasi. Sama haleluya. Sama nije wa undi wahoraga imbere yawe wuzuye amarira ntarutse gushima. Dusubiramo. Nije wa Ayila sika la banda wahoraga imbere yawe wuzuye amarira ntarutse nimusamure ibiganza. Sama haleluya haleluya. Dawudi yamavuga ubwo ritangiye guhitana abantu. Ifi sanduku linaanza kuangamiza abantu. Ndio. Na hii ukunyine iriya sanduku riko ririca abantu. Murebaho muri katiza. Reka ngubwire kikurimo tukagikatiza handi. Aho. Giruki.
ikikurimo ni gikatira muri wowe ugira ni gitaramo cyo kuranya no guhimbaza kuyakurema naho nugikatiza abandi ngo igitaramo n'icabandi gute wowe suri he hake ndatangaye ninje wawe Bima mama yo Uzuye amarira Garutse ushima amukiriza mwene wanyu umubwire ngo ikigezweho nukukatiriza ibintu kuri wowe mukuranya Imana no guhimbaza iyo bayikatiriza ku mugabo witwa Obededom ngo wari waragize umugisha ku urubyaro aho ariko wari waragize season yo kuba umukene reka nkubwire abantu nibatamenya ubunini bw'Imana wewe tukaranga nubona bene wanyu nibashake bavuke imutangano wovuka mu buhonga cyangwa ijya nyene mubimaze kubakorera abantu bose twavukiye muri interieur nawe utazugwara amavunja nushaka kube intoki amano yawe maze kugororoka ariko wararwaye kandi mu bintu biza bigora ni imbaraga se mu rukerera iragatsirwa man ushima kwa dukuye ku imbaraga se nijuri mu kazi ndimo gufungura password ingele ni sala Simao Obedom Lord cyamufashije nico cya kabiri navuze ngo ikiza gituma turanyima ngo no gutunga gwishurirwa iravuga neza ubuzima bw'abagera kure n'abaramyima baba mwishurirwa mu kirundi ni gute gwishurirwa yerekwa ni gute kwerekwa mayerekwa mambo ya kufunuliwa nubona ubanye n'umuntu utazi ubunini bw'Imana ntatunge gwishurirwa tukamusezere vuba me uzamukwepe nazoza kubwira ngo uri umubwire ngo dibisi umusezeye vuba kumugaragaro jotuma wenda tekereza birebire ariko nk'umuntu w'umunyabwenge ufite capacity yo hejuru uzakate gusa umubwire ngo ndi busy nitwa Matayo umuntu mukundana ubona atakugeza ku kintu n'umusezera vuba wotuma umuntu yiyahura ariko nukata hirya gakaguhamaga endugu uri nahe gasha ewe ndi mu bikorwa byinshi ndi busy iyo kandi niyongera kubaza umubwire ngo turi muri season y'ibyanditswe n'ijuru mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa mumwambaze akiri bugufi umunyabyaha nareke ibyaha bye n'umuntu ukora amanyanga areka amanyanga ye none agoronzoke agarukira Uwiteka nawe aramugirira ikigezweho icyambere menya ubunini bw'Imana tunga gwishurirwa nubitunga uraramya Imana bataguhase
uraje kureba abantu muri Rwakarede batabanje guhamagare, uramenya kwita kuri pasiteri batabanje gukoma induru ngo staff yicare, habe n'ibya mustanteri urabyitaho n'ibya leta urabyitaho, ariko udafite umuryango ufite abantu bagira iyerekwa ugera kure, abadandaza bagira amayerekwa baza bamenya season, bakavuga ngo iki gihe ni cy'imyembe ninzana ibintu bitajanye ni season ndahomba mu gitondo, sa iki gihe ni cy'indagara. So uri umucuruzi ukiri enfasi menyerekwa season, tutuzanira ibintu byo muri soswante ndanezerewe turi muri 2025. So muri soswante no muri soswaneuf abantu bose bagaza bambara ibitambara bakabyifunga neza, ariko ugasanga mu mutwe hari mwinda, none ukibaza se wifuza igitambara ariko utu dutipe natwo twatunyegera mu mutwe byageze bite? So kubera muri 2025 turi mu gihe cy'isuku, ndamukiriza mwene wanyu Imana ikunda isuku. Umazimisi abantu baba kurebera muri pasi, ariko ndatangaje ko umugaragu w'Imana kuba wagize igere kukaza muri aya materaniro, Imana ya Isirayeli guhaza ibisubizo. Ndahanuye Imana iguhuza n'umuntu ugufasha mwiyerekwa ryawe, Mungu akukutanishe na nene na mtu ambaye atakusindikiza katika nini, katika maono yako. Ikibazo suko umeze wabuze umuntu none wabide dombo ngo abakijije family ngo batanze izina mu karere, kandi izina rirahinduka. Izina ndirihindurwa n'urusaku, izina rihindurwa mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese mwe muhimbaza izina rye ryera. Hapana rawe matenga, muhimbaza izina rye ryera. Okay, amazina yose asibagirana keretse izina rya Yesu. Uwo mugabo niwe mbahujeho, ngiye kuvuga icaga. Nimara nzarangize ntarakivuga
hano hantu harashushe niho hambere akikaye mu ko nariteguye twese umwe two naratubuze ndakibazo wabitatamu ndi yasakuza ngo arangise araririmba amenye ikijuru rikunda umunsi uzayishuri ukamenya ikijuru rikunda ijuru rizakugoboka abandi bose batahe bakugoboka kandi babandi banze kukugoboka nuwishurirwa password yo guhishurirwa abantu ubarekera Imana wowe wishurirwa ukora iby'Imana ishaka Imana izakuzanira ibisubizo utazi iyo mu burasirazuba biriyo mu burengerazuba biriyo mu majyepfo no mu majyaruguru biriyo icyo wabuze kutekereza kuri grandeur y'Imana namba 2 wabuze gukora igikorwa cy'ishurirwa umusirashuriwe sora indirimbo yitwa Farao ntumubaya aliwatesa wana Israeli nari ndarabu muvuga butumwa Mungu akubariki webare naye mukama kupero mukisi twebwe twageze mu rundi rwego iyo ufashije ntabwo ngo wanejeje ngo napfu tanga ituro cyangwa ubazi nimero y'umupastori wawe wayubwiriza cyangwa umuturage wahawe akagatuti nagufasha umubwire ngo ngwino duce kwiduka ugura agafuka k'umuceri nurangiza wo mugashorera ukinjize mu wiwe ndakurahira uburamije Imana naho ibintu byo kumbwira ngo twashize twanezeraho mwashize n'ikisi abashize nyine baba bashize baba bapfu muzamumenye n'amafuraza amwe mugomba gukora n'amarangaje amwe mugomba gukoresha so muri do y'abantu bakuze barayishurirwa gira utya ariko abasore muri aha ni muzamu abakobwa gora amagira gutya umunsi w'impeta ntuzagira gutya uzarambura Imana ibaheza amakwe musamuri bikaza sama abandi yasakuza araram mwimbieni Bwana anastahili heshima mwimbieni Bwana anastahili heshima mwimbieni haleluya ashangwe na furaha mwimbieni haleluya mwimbieni amashi Bwana anastahili heshima mwimbieni Bwana anastahili heshima mwimbieni nemerere ntange haleluya igukorera ikintu cyo gwishurirwa no kumenya ubunini bw'Imana ni muzamuri bikanza haleluya sama ya icyo gihe twayisohoye Android zari telefone ni zari icyo gihe twigeze gutunga agatelefone kamwe ngaha mu Bujumbura kitwa Kayogoro kagira gasonere abantu bari yakwibarabara kasona munsi bakavuga ko iyo ni Kayogoro ariko Imana yadukuye muri Kayogoro ni mugera mwimbieni Bwana mwimbieni Bwana anastahili heshima haleluya ashangwe na mwimbieni yoyo we mwimbieni haleluya ashangwe na furaha umuntu umwe arampamagara arambwira ngo ntamaye wanejeje umwambie Farao indirimbo yihimbiye ndabwira ndi mu bigogoboko nari mu butayu bo muryase basaza mfukamye mu mazi numva iyo ndirimbo iraje ariko mbwira umuntu twari kumwe na mu mahombi mu butayu ho mu mazi ndamubwira ngo yindirimbo ahantu uzagera hari ibjumiza numva ngo habi ibjuma byo gusohora iki byo gusohora indirimbo tekereza nawe mu bigogoboko man tuje kukuramya no kugushima tuje kuguhimbaza ibyo wakoze ko turavuga garandereye ubunini bwawe man tukavuga kandi turi mwiyerekwa muje wakoze tiduceceka ubimenye mu bagabo batazaceceka Matayo sindimo mu bagabo batazaceceka sindimo man urumva hamwe n'ibizima n'abasaza 24 umumenye ayo makuru Matayo mutima wanje himbaza anohereza ikoti ryasaga niyo shati
naririmbanye konseri ya Shaka yabereye hariya muri ville, turimba indirimbo Mungu mwenye kweli, turazamuka kandi iryo kote ukuntu iyo season ko yari imeze sinari nzi ko ari rinini, ariko igihe najyambara muri iki gihe nkurikiranye iyo video byo kwambara abagabo batatu, kuko ryaje kandi ryari ryambere ryisariri ziremereye naryambara gutya kagera ngo wenda isi yose yabaye yaje. Reka mbabwire ibi bisubizo iyo byaje Imana igutungura uyu munsi, Imana ikugirira neza uyu munsi, Imana igusetsa uyu munsi, Imana ikuzamura mu izina rya Yesu Kristo. Turangize none ubu nyine sigaye ngenda n'ishakoshi y'ibirato, kagenda n'ishakoshi ninje waundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira arutse gushima. Ejo bundi mperutse kugaba igikapu cy'imyenda kandi hakirimo mishashi namanga itanga cyose ngo umuntu arampamagara ati nabonye uhobeye umuntu muhuza igituza ngo none nge kohereza $150 uje kugura ikositimu. Utekereze nk'amatayo mu bivumu mu bibogobogo ikoti $100, ico ni ikimasa cyiza gikomeye cyane. Utekereza matayo mu bibogobogo kuremya Imana no guhimbaza kuza gukwega iburasirazuba n'iburengerazuba Imana ikakugaburira. Ndasenze uyu mugoroba w'uyu munsi wa none nimwishurirwa kuramya Imana no guhimbaza, nimwishurirwa gushima Imana ya Isirayeli kuri gitangaza. Obededom ngo arangize gukora ico gikorwa abantu bose ngo baragoboka ngo babamanuka hari uje wese ntiyaza ari imbokombo. Iyo waramije Imana ndizi guhuza n'abantu bo hasi, izi guhuza n'abantu bakomeye. Ndasenze uyu munsi wa none nimwishurirwe nimumenye ubunini bw'Imana. Mvuga icya gatatu, Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo ikora igitangaza ikugirira neza. Nimukomere Imana amashimeshe ngira ngo narishize mu buhamya. Icya gatatu kugira ngo tumenye kuramya Imana no guhimbaza, nimuzamura ibiganza. Tugomba gusoma ibyanditswe, tugomba kugira gute gusoma ibyanditswe. Ndamukiriza umuntu mwisharanye umubwira ngo ibyanditswe nigwo rufatiro rwo baramya no guhimbaza. Umuntu wese udasoma ijambo ry'Imana uzabigikora, umuntu wese udasoma ijambo ry'Imana uzagira ikibazo. Ariko ndagira ngo nkubwire niba ushaka kumenya gukomera no kuramya Imana no kuyihimbaza uzusoma ibyanditswe. Mwa bakobwa mu muranga ntimurebe gusa TikTok ngo murebe n'ibindi, nimufata umwanya musoma ijambo ry'Imana. Ingo zikomeye, ibihugu bikomeye, abantu bakomeye bizingiye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo iguhishurire kuramyana no guhimbaza ruzingiye muki mu ijambo ry'Imana. Reka ndangirize muri iri somo twasomye nimara mvuga ibintu bitatu nahishuriye muri aya magambo. Nimuzamu Yes. Nimukomere, 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 nimukomere Imana amashirere. Ibyo ngiye kuvuga ni ibi ngibi twasomye mu magambo y'Imana. Yavuze umutima. Dawudi yaririmbye Zaburi 119 n'umurongo wa mbere. Aravuga ngo nabika ijambo ryawe mu mutima. Umefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu simama. Nabikisha apana mu mutima, apana mu apana mu manako, apana mu kabati, apana muri gorofa, mu mutima, kugira ngo tazongera kugucumura ho. Iraje Imana, raje Yesu Araje w'Imana mube maso. Araje Yesu, Yaho
asiyopimika. Baba umwepesi Mkamilifu uniondolee moyo bali unipe moyo wa upendo. Nimusamuri bikasi. Baba wa la 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 Yahweh Laosimao Azala Simaria Kras Ukunda la mwami Yesu atuma irashimana namuyumvamu ndayumvise nimusamuri ibiganza tangaza haleluya sita haleluya 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 Kimbe desa pondelare desala. Mungu uniumbia moyo safi, ufanya roho iliyotulia Himina ndani yangu. ponde safi. Usinitenge na uso wako, bali niondolee Oyo wa pisika la kati panda desala borde. Ni ondole. isa Hima pangela salalome hege sala. Pash migarde. yawe Romeri. mwamenya makuru Aho. niondolee Oyo Mungu we bali unipe moyo wa upendo. niondolee Uniondolee moyo wa upendo. Hide sala. asilita langu Hilima. ngululu watatande sai washiza forme arisa la kosi Tao sile givao tikisila Meda zilao Asiyopimika. Desaf ijambo rya Aho nashize mu Ndio. kugira ngo utozuke hari ububiko inzigo yikuremo tunga shamba Hede sala. Jambo ry'Imana ryiza Jambo ry'Imana ryiza. Jambo ry'Imana ryiza cyane. Dawudi mwarangise kubika iryo jambo mu mutima ngo Imana imukora serivisi zitatu
serivisi ya mbere ngo umuheza kumenya agaciro k'ibikoresho. Ndio. Abantu bazikuramye ntibaza bati ibikoresho. Nukuri kw'Imana sinzi aho mwabitaye, nimba ari kumusanga, nimba ari mutangaside, nimba ari mu buterere, nimba ari mu kashoka, nimba ari muri aho kuri mu ndamu, Hima. nimba ari ikarere, niko hindukirana mwene wanyu mubwira ngo uracyafite ibikoresho ucyabifite ibyombo. Hakuna nchi bila vyombo, hakuna kanisa bila instrima. Daudi akajua faida ya instrima. Ibikoresho. Abana umuntu wazira ishugwe ukuni igikoresho. Yaravuze ngo mu nzu y'inyumba ngo harimo ibikoresho byinshi, ngo ariko siko byose bigirira nyirabyo. Aka jambo rya mbere rya Dawudi ngo amenye agaciro k'ibiko musuyima. Number 2 nimubwira muti hari isezerano ryake, hari n'isezerano rye nubivamo dufite igisubizo. Nimubwira muti cya kabiri cya Dawudi ngo amenye igihe cye. Nta muntu uzurana atamenye igihe cye. Tuzo kigarura none ni ryari uyu munsi ni ryari? Jeudi. Nous sommes jeudi. OK, munda mukirisi umubwira ngo jeudi hazazindi, ariko jeudi ya none irarangira. Ibyo utakoze muri jeudi, nimba utakoze projet muri jeudi, nimba utakoze icyo ugomba gukora muri jeudi, ufise amaboko, ufise tete, ufise amaso, ufise amaguru, ufise igihugu, sha nimubwira nimuzamure Sama! Hey! Jeudi kumenya igihe. Umuzungu aravuze ngo time is money. Ndanezera matayo yari password. Ejo mugane mubwira abantu ngo amakuru agezweho. aho Nukumenya gutaka ibikoresho. Dwe nukumenya igihe. Cya gatatu cya Dawudi nimubwira muti ngo yarazi gupanga iby'Imana kuko ariyo igomba kubaza. Aravuga ngo zakubaka Ndio. igihugu iyo gifite abagabo n'abadamu batekereza gukora. Reka mbabwire nimureke gusinzira. Iki si ikinyejana cyo gusinzira. Afurika iraryoshe. Ushatse umukeke mwiza ni ngaha, ushatse indagara nziza ni ngaha. Aho amatunda yo tuvuga soda ya hano iyo ariyo yose uzuma sitiro ukamutangira kwishurira. Niyo ndikosaba muri iyi misi siriko bimwe gahurira na gusa, ariko nakoka nayo iyo bashizemo indimu bakayikata gutya wicaye gahantu aha hameze neza. Yo jame nimumenye igihe umwandi yavuze ngo yawe usinziriye we kanguka. Umuntu utamenye igihe cyo kurama iyo Kristo yakumurikira yaguhike. Shiramo agasirimba kanjeje nyine muceceke mumva ibintu bigiye kuba. Urabyumva mu mutima wawe.
nageze 30 muri n'itanu gutya ndabana ariko mfite 49 kubera kumenya igihe ndacyari umusheni kandi nzatarama sinza nduka namize jambo sinatiri koresho menye ni namize jambo sinatani biko menya ni tambukana imbere umuntu ubuza akazi tambukana imbere umuntu ushaka visa tambukana imbere umuntu ibishiwa byananiranye irukano sindi mu mukino ndi mu gihe nazanye ibikoresho mfite na jambo pesila ufite probleme zakunaniye ndetse no kuri business yawe bintu bya gukomeranya saba aba pasiteri muso kugira ngo subizamo subizamo uraza kutuyobora mu isengesho kalanga yasika munezerwa gusigi ni igihe cyanyu cy'ibisubizo ureke gutekereza ibindi